Ngikubingelele mbukele phela ngamukele kwesimanje sekulethelwa zona indaba efika ngaso ke isikhathi umgibe ongancithizi le konongoma ke usekhwele wadilika kuyena lapha ke umfo kaMncwangu lapha ke yena ke uzwakele ngento ke ayishilo ukuthi ke ufise ngathi ke uphakela umthakathi ke engaba iyona ke imeya lapha ke kwanongoma mbukele ke umgibe lokho ke kuzwe ke noma ke akakuthandanga lokho obeshiwo yena lapha ke uMncwangu embukele nathi ke ivideo yakhe ke umgibe ekhuluma lapha ke ngaye ke lapha ke uzwakele umfo kaMncwangu ukuthi ke lento ke ayikhulumayo kuxabanisa yena ke uphakela umthakathi nabaphathi bakhe njengoba ke uphakela umthakathi ke ebhizi ke lapha ke kwanongoma ke ehambisa laba ke bokufika uzwakele ke ubona ke ngathi ke kungaba ithuba elihle ukuba ke uphakela umthakathi enikwe isikhundla sokuba yiyona ke lapha ke imeya kwanongoma mbukeli ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalo ke lolu daba nathi ke ivideo noma ke uye lapha ke esethu comment section mbukeli sizwe uvo lakho ukuthi wena ngabe uthini ngalolu daba siyabonga Ngondana Mncwangu bangazetha le kwanongoma lo mnyama hlala ngengqondo hawo mkhaya lamasimba olokhu washo la ku Facebook uwabhebhezela uthi uphakela akabe imeya yakwanongoma masimba manje lawo uqonda ukuthi umkhonyovu kuyimeya yasemkhanya kude nemeya enkatha imbheke kanjani uphakela umthiyane yena oyimeya yakwanongoma uthi akambheke kanjani uphakela why Mncwangu wena ufuna ukuxabanisa abantu why ufuna umxabanisi because uyazi wena ukuthi uphakela uyilunga lenkatha uyakwazi lokho ke wena ukuthi uphakela uyilunga lenkatha why manje uzomumakanisa nezikhundla zobumeya noma ufuna ukumenza naye abe iphiciphici njengawe aphumela angene la uthi abaphathi bakhe abambuke kanjani uphakela yes naye akekho muhle mubi vele ke mhlambe vele alikho elingenasici isoka plus ngokwakhiwa naye mubi ke vele unamehla petiwile ngamqondo ukuthi unjani manje kodwa akugunyaza ukuthi wena uhambe ubhebhezela into yomsangana into yombhedo uthi uphakela akabe imeya engabe yakwanongoma noma ufune bebe imeya yaseZululand angazi amasimba kodwa lawo uphakela uyingane yenkatha kumele aseve enkatheni yes ngiyavuma maybe amaphutha uwenzile uphakela esesebenza eofisini lapha kwamasipala wakwanongoma but bengoqala mina empilweni yami ngibona ikhansela elifana nanophakela emphakathini wangakithi eseyikhansela umuntu owekwazi ukuathenda yonke imingcwabo yangakithi alikho ikhansela elakelenza lokho ngakithi lo ngasala lo kwabekwa ikhansela lokuqala endaweni yangakithi ngo2001 ngiqala ukubona ikhansela elelezana nabantu njengophakela I remember this day uphakela ethi mina uphakela ke ukanina wami wathi ngicela mfethu sihlanganeni emkhuzi ngifuna mfethu ukuyothenga ukudla kwasesifeni engenamoto ngahamba mina emkhuzi uphakela wathenga ulayisha emotweni yakithi ngahambisa ukudla kuphi emngcwabeni naye uphakela namhlanje uphakela wena ufuna umbhixa wena umenze emubi enkatheni amasimba lawo ke Mncwangu lonzo leyo ke amasimba lawo ke Mncwangu uphakela was a great leader enkatheni as a council ukuthi after that kwenzakalani ke kwamasipala waqashwa waxoshwa angihlangene nakholokho kodwa wena Mncwangu ngithi phuma eindabeni zenkatha nentweni ezithinta uphakela noma uphakela nje ngokuthi into ayenzayo inhle siyayithanda nathi kodwa yekela ukufaka ukwenza amasimba la osukwenza manje uzomatanisa uphakela nokuthi abe imeya uthi abaphethe already abamuya kanjani uphakela yes school out